Matũũra-inĩ rĩa Gĩthũrai kaunti-inĩ ya Nairobi, atongoria marĩa marĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio La Umoja maumagarĩtie mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi kũrĩa mathomete kanitha-inĩ ũmwe na gũcoka kumĩra kũrĩ mũingĩ. In the next 2 weeks time. Mũmbunge Tim Wanyonyi nĩ gatagatĩ ka andũ ana arĩa marĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio La Umoja makĩenda gĩturwa kĩa gavana wa Nairobi kũgerera ngwatanĩro ĩyo. Tunataka vijana wetu wasiishi maisha ya kupatisha. Tunataka wamama wafanye biashara yao, wafanye mambo yao kwa mazingira ambayo inaridhisha. Tunataka usalama wa nchi, usalama wa jiji la Nairobi uwe kipaumbele katika timu Azimio iko imara, na we are going to deliver Nairobi, we are going to deliver Kenya. Uria wari mũmbunge wa tene wa Dagoretia Mũhuro Dennis Waweru ni umwe ũkumagaritie mwahoyo akĩigwĩka onake kũmereria gĩturwa kĩa Nairobi mata, akiuga no marutithanie wĩra na Tim Wanyonyi umwe agĩtuĩka gavana na uria ũngĩ mũnini wake. Nimesema kama sio Wanyonyi ni Dennis Waweru. Sawa sawa? Kama sio Dennis ni nani? Kama sio Waweru ni nani? Kwa hivyo hawa wajue this team is going to take Nairobi to the next level. Hĩndĩ ĩno atongoria aya nĩ mateteire President Uhuru Kenyatta nĩ ũndũ wa kwĩrĩkana arĩ na mũndũ ũrĩa arendekithia ta president gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Watu wanasema kwa nini Uhuru anataka Raila ni project wa Uhuru. Raila alijua siasa hata kabla Uhuru amejua siasa ni nini. Raila has been in politics for many years. So huwezi kusema Raila Amolo Odinga ni project wa Uhuru. Sasa ile Raila alikuwa kwa kipanda mlima, Uhuru alikuwa hapo. Raila alienda mwenyewe akapanda mlima. Hawa ambao wanasema Uhuru hapaswi kusema ni nani anafaa kuchaguliwa 2022. Kwani Uhuru ni Mganda? Si Uhuru ni Mkenya? Kwani ni Mtanzania? Si ni Mkenya? It is within his own constitutional right to tell us who is suitable to take Kenya to the next level. Aya marĩ Gĩthũrai nake gavana wa Nairobi Ann Kananu onake nĩ aramereria gĩturwa kĩa gavana wa Nairobi mata arĩ ngwatanĩro-inĩ ya Azimio La Umoja. Kananu athomete kanitha wa Methodist mwena wa Karioko. Mumesikiza siasa ya Nairobi imekuwa na kelele mingi sana. But when God put a woman there, God put a woman knowing he has put a woman who fears God. That is where there is no noise in Nairobi. Na hamtamsikia sasa na pia come 2022. I want to assure you I've been the ballot and God will also ordain me and sustain me until 2027. Uria ũkoretwo arĩ mũtongoria wa kĩama kĩa onjoria bũrũri-inĩ Richard Gatia na gatagatĩ ka angĩ arĩa marenda gũtuĩka gavana wa Nairobi rungu rwa Azimio La Umoja. Othe makĩrora igũrũ kura makĩria ya milioni 2 iria ikoragwo na aikari a kaunti ya Nairobi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.